Vi kad se ujutro probudite onako oduševljeni šta postojite, kad se umijete, operete zube, doručkujete, idete u školu, kad učite, kad plačete, kad smijete se, kad gledate, kad razmišljate, kad idete spavat, kad se zaljubite, kad šta god se dogodilo u vašem životu, odgovorna je koja sila? Elektromagnetska. Recimo, ja kad taknem ovu televiziju, ja vam to nikad ne taknem. Nego znate šta se dogodi? Prije nego što atomi iz mog prsta taknu ovu televiziju, dogodi se to da elektromagnetska sila iz atoma u mom prstu djeluje sa elektromagnetskom silom atoma iz televizije. I zato ja ne mogu ući u televiziju ako prstom, nego me počne odbijati i ja nikad ne taknem televiziju. Dakle, zaključak je da šta god vam se dogodi u životu, da je za to odgovorna elektromagnetska sila. Točno. I kad vam roditelji, kad vam kažu da ste za nešto odgovorni, vi slobodno možete reći nisam kriv ja, nego elektromagnetska sila. Točno.